دخازه آواز جینه سارک دخازه دایک اویله ایوارا و بخیر به تماشاوان هجا لکو دوره کردستانی هلمت تماشا دکن دبیجن ایوار باش وین بخیر بن بخوشی بن خلک آمه ایروژی خلک کی تایبت به هن میوان تایبت جدا و به مجاره کی تایبت اما لگل و صحبت کی خوش بدن مشاندن بریاکو ام میوان خوش در باسی استودیو بکن اما نها دریا فیچره که ده جواره بدن ناسین میوان ما کینه و جکو دارینه ام پفدوره دی گهدار تماشا بکن از پیمان سعدومش باجاری حسکی من 25 سالیه اف 15 سالیم از وی خباتی چندی از دیکم اش چوکانی خود از تبلی بومه 15 سال و دوی چاقیده یعنی از تبلی خباتی گووندی بوم حیانی آنا جی از خباتی گووندی از دیکم مش خواه هنجارنا جبو خوندنی برکی ساله که دوا مش دفلی دقریا لی دیسا جی از ودگریام سرکاری خواه از آلوا عبدالغفور مش باجاری حسك كم 18 ساله الفيدري كما طول هالداندمه يا جوفندي از جيه خود جرم وهم از ماموستيا جوفندي يا زارو كامه ام اسكاري ارشيفه جديكم ام وقت دوازات سابقتين ام تفلي كومك مهرجانا دبن مهرجاني جوفندي تايبت هنا ام تفلي دبن ام زيدي حفت حشت مهرجانا ام تفلي بونه اجد حزار وبازات الفيدري كاري چاندو هنر دكم از روسيل محمدم اج باجاري حسكيمه 18 ساله از جي خود كوما طول هلدان دقرم از بريد كوما شهيد زلال دبم موزيكي اجي دركتم از انا كوما طول هلدان تين مامن دماكو از تبليبوم ويشاغي مدمالات مكار دكر يعني ويشاغي جبر دولتا رجيما بحث يعني مدمالات مكار دكر مبدزي مكاري خود دكر يعني قلكي زور وزحمتي ما درباس كر حياكو مسازي خوا واكرن جزاروكتي دم دس بيكر وحيانها اسكاري جوفندي دكم دس بيكا جواز هاتم اشي 8 نهصالي بو استفلي كوما موزيكي بوم كوما شانو لي وقتها جو استفلي كوما جوفندي بوم حسكرنا مش كوما جوفندي بيترها بو من حسكرنا كدفي كوميدي ديت هم ام يعني اف كوم جمر كوما جلكي سركيه حسكرنا في كومي حسكرنا كتايبته ام وك كوما طول هلدان ام حاضرتي جبو شاهيه ما زندكن مهرجان بروفاتي ما بردوامن
مامۆستا زارۆکامێ هەر سیمەی هاوینێ ئەم پەروەردا دidin mehê zivistanî em zarok nayên medresê wan hene. يعني جويتشا يعني افسي صالي مجي از مامۆستaya govendê me ji bo karê govendê jî ji xwe em herêma em dibin ji bo daweta jî em ana mirova ez didim wan grupa min jî 11 endamin mirovata jî heftiyê 2 cara em dibin ji bo daweta ji xwe ew jî ji bo folklorê me em bêtir em pêşî civakê bikin em li daweta pêşkêş dikin û wekî dinê jî em tevlîbûna me ji bo mehrecana şahiya çê dibe bi rengê xwe bi hunera xwe bi govendê xwe nî kurdî em tevlî dibêne. Ez mamostaya zaroka me zarok ez perwerdeyê didim zaroka perwerdeya govendê de heftiyê de yani roja guatliyê wan îno sebt ji ber got her sîmehê havînê de dibistan tinene ji ber wilo me kiriyî provatê wan rojane em rojane provatê wan berdewamin ji ber got zarok yani em dixwazin wek zaroka pêşkêş bikin ku zarok çanda xweş biçûkanî dinas bikin bên çand û hunera xwe ji him cil û bergê xwe him yanî ji govenda xwe pêşkêş bikin. Ji bo ciwana bigiştî em jî em dibêjin werin navenda çandê fêrî hunera xwe bibin hunera xwe nîresen ya ku bi hezarê salan bav û kalê me ji mar parastine vê hunerê di hundirê xwe de asê nekin û hunera xwe derxînin li pêşiya civakê û bi hunera xwe em govendê xwe mûzîkê xwe em folklorê xwe em derxînin. Axaftina miya dawî got ez xwazim bêjim zarok pêşeroja me ne em bi zaroktiyê dest pê kir û em ê zaroka fêr bikin ku bielîmin ser çand û hunera xwe. Huner ji bo min nasname ye. Huner bingeha me ye. Huner ji bo min hebûne. Belê temaşevanê menî hêja dîsa jî em dibêjin hûn bimînin di xêr û xweşiyê de em ê niha jî mêvanê xwe derbasî stîdyo bikin bila kerim bikin. Wey bi xêr hatine. Gelek spas xêr hatine. Çawane kerim bikin. Ez jî her cihê xwe. Belê hûn bi xêr hatine. Rewşa we çawa ye? Wîn baş in? Peyman bi xêr hatiye? Rewşa te baş in? Gelekî spas dikin. Adiba tu jî bi xêr hatiye? Gelekî spas. Rewşa te baş in? Başım spas. Rûsê tu bi xêr hatî baş in? Başım spas. Belê bi rastî jî we îro gelek hûla xwe xweşik kiriye jî jin berê jî xweşik in rastî jî. Lê dema cil û bergê Kurdî jî xwe dikin daha zêdetir xweşik dibin. û dibin stêrkên cîhanê bi rastî dunyayê asîmanan ji bo wê jî keçikên me Kurda bi rastî gelek cîdanê bixem bi xêzên xwe bi cilê Kurdî. Ne albat tu çi qasî cilê Kurdî hez dikî? والله جلي كردي
يعني جليكي بافو كالاية جليكي جلي خوني كردي حز دكن از بهيفي مگو يعني افزاروكتي مني بيشروجي هم بجلي خوني كردي بيش كيفن فولكلوري مني كردي اف جلي هاني ناس ناميكي يعني دي ناسين وك كردان شتي مني كيف نار دي ناسين بله گلکی سپاس بله پیمان امیش جمت دست بکن وکو تزانی جی پیمان گچکی کرده و بگووندا کردی جی تی ناسین کسی تاخه پیمان تو ماموستا گوونده یه لباجار حسگی گووند جبوی تتی چواتی حتی گوته گووند هل بجاتیه یعنی ام بیشن ده تفکرات چان دیده هنری ده جهر بشیده گووند ده چما گووند هل بجارت شخو دست بگد امجی ام سپاسیا ودکن گو و افدر فدایمه ام بون میوانی برنامه جن تیوی شخو جبومه بنگها يعني چاند يانجي كفنا شوبي يانجي جوفن شخو ستورا بنجهين يا كو جواكامه البيش تخ يانجي وي هنرا خود دبيش وشخو بساياوي يعني ام هبونا مد ناسين بساياوي يعني ام هن يعني حر مروفك بچاندا خود ناسين جبروي يعني مجي ما هنر مهل بجارتيه پیمان تبخوا انداما كيف نجيب راستي نافا چانده ده ام بيجن زاروكتي جي ده تدس خبات چانده كريه مثلا دما تبچو چكبوي ده خبات ديلانا دكر دس بيكي ده از يازدا صالي بو مستولي بومي بله جبچو كانيا خود وحتى نها بس نهاجي ما شاء الله تبوي ماموستا گلکی باشه پیمان ماموستتیا گوته دکر نها بیشن کسی گوتو فری کرن یعنی کسی گوته فیر کرن تو چو جمعنا فری ماموستتیه بو یعنی نها بیشن گلک پیواجو و قونا هنه حتا گو یک دبن ماموسته مثلا والدرس وانين خاوينين خايه جوفندي واش كي دقيت ما مستوى كيبو برازدي يعني قالك ما سر مردر باسبون شو دس بيكاز تفلي كان ديبوم يعني ما مستيمن ها شهيد كدي شهيد دليل وشخو مسر صاغيه جمال باتاوير تخازن اوجي يعني ما مستيمني يا كمين بو وشخو بشرجي يعني قالك ما مستسر مر درباس بون يعني بيجن دلوفان بو زوزان بو فايز بو يعني سلافي مج جوار هي وشخوا تبليبونا مج بو پرورداك جهاد كرن او جي كومينا گووند پیورابون او جي ماموستا بو او جي قدري حفتيه كده مفيري بينج هريما كر هريمي باكر بله البا مورن جمتجي گوری ملفیجا جیناری تراستیجی تو زارو کام پرورده دیگی نه براستیجی تشتا هری گرینگ اوه که هون ما مستتیا زارو کادیکن و نفشی نوهاتی بطایبتی لسر فکرکی لسر رامانکی لسر تزکی کردی هم بیشن وین وان زارو کا پرورده دیگن نهاد نوا پرورده این ود پرورده گوته دو زارو کا مثلا چند ساله تو پرورده دو زارو کا دست بکی دیم سپاسیاوت کن وک قناة جن تیوی دست بکی دیم زاروکتیه دست بکر مجی جی یعنی زاروک بوم تفلی چند هنر بوم کوت کما گوون دیده آلیه زاروک دیم ام زحمتیه دبینن زحمتیه انو يعني هر زاروكك بين كار مثلا فيري پروردي راسن ببه دفيگو ام سپوريه بكن حاجو لا شوان بعود السر هريمه ام هريمه يعني باكور ددن روشلات روش آوا اما انا يعني تشاوا ام ده هريمه خوني دس بيدكن هريمه مني روش آوا ام دس بيدكن حتى جو هدي زاروك فيري يعني هريمه ببن رسل امورن جم تجي ما مستيا پروردكار زارو كانه چقاسي جي حزدكن جوي بشي گووندي حزدكن بشي استران ام بيجن حزدكن يشانو حزدكن گريداني وان مثلا مالباتين وان بورد بن اليكار مثلا نابا جواك دي گلك جاران زاروك حزدكن ورن تفگرات چاندي فيري ديلاناون فيري استراناون مثلا استنگي جاران تينك شاندن
دناها مال بطا ده أو جالية ود ونشاوا مثلا قناعتك يتشلو دقرن داست حتى قو أو زاروكتين هما فير دقن هنكتين أهلي وان ناهيلن إنه مدرنجم أهلي وان يعني بتشكا زاروكاي إنه تخوازن بعلمن يعني بيش كيفن أم درنجم أهلي وان إنه أهلي وان دبيتشي أم سروان ترسن ولو أم درن إنه مثلا أم ريفبري درن إنه أم أهلي وان قانعتكن يعني بيخواستن دتشن دتشن نقاش بوان أردكن تشتهري باش أو كو كسن ميناوا خودي الزاروكا دركم براستي تشتهري جرين إيرو جم دبينن أو يعني أف زاروكن نهاتي كل سر دست ما كسن ميناوا ما مستا مزن ببن چانده بناسن گوفنده ناس بکن مثلا روسل تو بریاکو بما مستا زاروکان تو بخجی دنافا گوفنده دبونه بله دنهاش گوفنده دلیزه حياة أنا يعني شوكاني تيدا عمري 12 سال وحياة أنا بله شخوا جارك يجي كليبك مهبو براستيجي جلك خوشبو يعني بهبونا واتو بيمان تيدابون جلك خوشبو براستيجي نها ملي جوفنده ده جوفنده حسكي باشاري حسكي هناك جداي بيمان يعني هجمارين وان مثلا كاتشو خورد وكهف دونن ام بيجن ملي دريج بون كن بون او در و جوفندا قدليزنجي براستيشي كالك خوشه يعني جوفندا كي بالكيش جبروي باجاري حسكي جدسبيك دجي بجوفندا خو نافدار ها يعني تي خويا كرن بلي الفا مورن جمتجي نها چما تبشي جوفندي هالبجارت مثلا چما تنسترا چما تشانو نه تجدري جوفندي تشتكي دي بيشكش ديكي جو چوكاني دي اهلي مني تاخي كش تفلي چاندي بون اجي چوم مدقود يعني اسچوم كو وان بشا ابشيت انا اني سر زمان اسچومي بس وقت حس كرنامج جوفندي ري حس كرنك جودابو شبرقو يعني نظام حسكرنك يعني قلكي خوشبو جبرقو هفالي مجي يعني اي مني تاغيك شتي دبون من جي حسكر حتى اقو اجي قيام في استيز بوم ما مستيا زارو كان بيمان نها جوفندي كو هنددن شاگردين خو بيمان ايرو ما مستيا جوفندي د ام بيجن نافندا باجاري حسك يا تفچان هرم جو هنددن مثلا حتى چن هرم هندكارن بدن شاگردين و قالوا دكارن وان هرم عزوز وبقرن دست براستي يعني هرم ام خو يعني ما قرتي لاندام يعني جارنا هنك نهتين يعني زحمتيه دكشينن يعني تبكنك هنرنا زحمت زحمتنا هيسانه جبروي يعني هيدي قرك بهنا مربوان فرابه حياقي وي هرم دقرن شخوا يعني حياني مهكي دمها سيما هاجي حياة قوي هريمي دقرن جبرقو نهن يانا اندامي ماني كيفنهن يعني بركي يعني كيمي مهكي وي هريمي دقرن شخوا پروردي ما جيت حفتية دجاري جبروي امزوبزو هريم يعني ناقرن حفتية دجاري يعني بركي ام بيجن هيفكي يعني شوش جاري ولو ام بروفا دكن هر سال ولو بردوامه يعني يا تاني دمجو شاهي هبن او هبن نا حردم يعني ام آمادنج بو شاهي البيشيامه يانجي ام درباسي مهرجان دبن يانجي نوروز بحيشتي اداري به ام حرتم حاضرن يعني نا ام دمكي ام كاردك بلي قالك باشي روسل نها زاروكن شاگردن ام بيشن يغوتوان فيردك پرواده گوت دوان جبلی ام بیشن حرکت دیلان يعني هرم گوت دست وان مثلا دناوا و پرواده ود هن چه دنوان مثلا جوان زارو کاروان شاگرداره ام بیشن پرواده فکری جی آلیه کی بیلدوزی جی يعني نتني ورن تاني گووندی بگرن حرکه ناس بکن نتني او ناس باورم نتني گووندی اما دعمين حمدتي يعني وانه نجبو جوفندي انه ما درت خنجياجي انه تون جوفندي عادز دبن كيكي جوفند بكن عادز دبن يعني انه اختاستي راحه هبه ام بشخورد ليزن انه نتني جوفند هو يعني جوفندي تكميل خوجي هندقرا بلي بشتي بروفا مخلص كم تكميله خدن
وبروفا خلاص دبن. باشه و گریدان هینه ام بیشن ببش گوونده ده يعني نها ام بیشن 10 زاروك 10 شاگرد ده هنه مثلا زیدبون چه دبه؟ بله چه دبي يعني مثلا وان حاضرت كش بو مهرجانا انا هافيني اكثر شيء بروفات كم لانه عطلي واني مدرسينا يعني او حرتي مي هافيني قشي بروفاي. هون دبستاني جزبارم هون دخوينن مثلا نها بیشن جدر في چاندو هنريجي مثلا کس نها ودبینن دخازن نه وکم بیشن زاروک بن işte جوانی نوهاتی بن و ناز دکن نها هر کسک اندام تفکر چانده براستی جناس دکن چونکی هر کسکی بارک را کریه ماموستیه işte ام بیشن شاگرتن اون بگوون زیتینا خویا کرن مثلا نزیکاتی زاروکان جالیه جواکی دبور چاوانه دەستپێکێ دێ ینی ئەڤل سەرمەدوینە وختاگو ئەم ینی ئەم سەرروپەری خۆدا دخن مەس ئەم پرۆڤاتات دکن ئەم شتێ خۆ پێشکەش دکن ئەرێ ژبەر و مەسەن ئەم بێژن زارۆکێ تاغێ ئەم ژوار دەبێژن ئەم واتینن بێژن مرۆڤێ مە ئەم وانی ئەم وا دەبێژن ئەن و حەزکردن ینی وان تشتی ینی ئەو حەزکردنا چاندێژ مە دگرە ینی زەحمەتیامێژ ئالێ جانا مالبات پچکی زحمتيا وان هي اوجي سر زاروكي خود ناهلن نخازن زاروكي وان بين مثلا دبين زاروكي ما بين فيري تشتي مثلا شاش ببين فيري جو يعني كا جوفن تشي بس حركس ايجو جوفن دي ناس ناكي جباري ويولو بيجي يعني انا امم يعني از بيج مهزه خوش مالبات اخو قرت مالبات ام بشتام قرت يعني مالبات ام اف تشيك دان ما وجالي مالبات زاروكات يعني دفي ام وقتاغو ناهيلن ورن ولو ام كريفبري ما مستي مني جوفندي ريفبري مني تشاندي ام درن جم مالبات ام نقاش دكن بواره ام بيش وانتكن جو اف تشاند يعني تخوازت تشتكي راست بيش زاروكات تشتكي شاش تنيه اجبرولو يعني زحمتي هي زحمتيش عليه ولو هي بله نها بيمان جوفندين و ام بيجن يخسر هجماري وان چقا سهنن يجشتينها أزبار من حس يجد نافا جوفندي ده دليزن جنا هون دقرنج جوفندي مثلا هون جدا جوفندي جن هنا ودناف قشتيجي هون جي دقرن يعني هو كوما مهم قشتي هم جي خسر يعني بروفا دكن شخو حيشتي داري تاني جن داد كيفن يعني جي جريداي شاهية جريداي جن بسازيك يعني امتني جن داد كيفن يعني امبيجن تنسيقوا بهلال زيرين ريين هريمي جن شحال جي هي وكم بيجن آمد تاني جن دليزن يعني جي هن هريمي منيدن تاني جن جوفن دقرن بله نها بش امبيجن جوفن ستران شانو وكي ديتر جريداي تفجرة هلال زيرين هم بواناج يضبن آليكار مثلا غازي ودكن يعني وكو ماموستا وكو امبيجن يعني كسي زانا جو زانن راستيجي جوفندي درس نباش راستقيم بدن أزبارم هم بهلال يجرى جلكي دبن آليكار تنسيقها مشخوا حردم هي وام تشاهيها بي يعني ام بهور كاردكن يعني تشتكي بي تنسيقها مناكن شاهيك البيش يامها به شخو دمي بيش تجي كونسيرتك يا موزيكي كوما مني تول الدان واهلالا زيرين بهور داد كيفن شاهية حاضرية وجير هنا يعني حردم يعني ام بهور كاردكن جلكي باشا باشه نها دملي تفجرة چانديد و ريفبر وانا در ام بيجن آليكار دبن بورنه يعني دملي ام بيجن جوفند شخوا جوفند براستيشي نتشتكي هسانه يعني بالصالانه بمهانه يعني پروازتنا كرن حركانه براستيشي جلك جارا ام دبينن مثلا دو جوفند ده حركتني زحمتها مثلا زارو كنجي بتشوي كنجي پر زحمت هم یک لید نرد بيجي تشقصي زحمت مثلا اف زاروك تشاوا دقرن براستي او جي پرواده يعني جي پرواده زيده او تشتي يعني دبيجم تشقصي مروف پرواده ببيني وان زاروك جي پرواده بكي daha زيده تر باش دبه مثلا الفا نهاج بوتا ام بيجن تا بچوكاني خو دست بگوون دكر وحتى نهاجي خيال تا يعني بيجن ها تو کسی که جوان پیش رو جاته
يعني ته هر گووندی بردوام بکه و ته هر شاگرد جی چه بکه؟ دبیشروش برزه بردوام بکم حس کرنامج چند امر هی يعني فترة درباس دبون اختاقو من مخوندن دكر تركر يعني اشتربش مزنا خوش كت يعني من بيريا هفالي خود كير روجي ما بهفر دمي ماني خوش بهفر ما مستين من ام بوك هفالان بهفر يعني تي انا جالي ما وما مستيا دي حسك مثلا بما مستي ولونا ام بوك هفالان مره يعني تشتهري خوش أوي تشتهري خوش أوي يعني يقيناكم انه روجا كيز تركبكم يعني براستي جي يعني ند بالام داز فيتشتي نافك شقاسي بكاري خف جريداي بم بري راست جدل دجي بكي يك بيتي في جريدان و بري راست ونابجي مروج دجي بردش برگو براستي طيبت تفقرا چانده خباتك پر خوشه قالكي مثلا دما هون گووند دليزن لسه صحنه دكن هون مثلا بالا الجوفندا وي ان الملات بالا عمل جوفندا مي انه ام دوين شو امشاش نبي انه امشاش بنو يقش الممنر نقولو ام ناخذ نشاش تميم حساب تميم حسابي انه بيش ياخذ بالي هجمارين وين ها جوفندا قشتي ون چن حبن ام بيست حبن دهجن ودهخوت خورت باشه قلكي باشه نها براني هرم يگو مثلا نها گو لسر پرورده بونه چه هرم دستی ودهنه هرم ملاتي اي اوان كوچرات اي يعني قلك هرم هنم انه مسر بروفا كنا بله قلكي باشه بله پیمان جارك دنا مشتفرسكن نها هزاته يعني حتى چقاسي تيري دكي گوت گووندی بردوام بکی و تنفشی نوهاتی جی پرورده بکی جبو و گرینگیا و جبو تا چیه؟ راستی يعني گووند يعني جبو ما پر گرینگی يعني شخوا بيجن يعني بكذا حزاري صالاي انه قالوا كلمة يعني ابرهم انا دانسر هف جبو جيلي يعني نفشكي درباسي نفشكي دن بكنش خو جبروي يعني امجي امكاري خو دوبار بردوام دكن وحياج ما بيجي امي بيكاري بكن وجبو نفشي بيشيا خوجي شخو يعني هنر تشتكي يعني حري جرنج جبو جواككي شخو ملتي جو بي هنر به يعني هبونا ويجي نجبو تشتكي يعني بله نها پیمان دماکو از بینم مثلا نوا گوونده دجی مثلا هون وکو جن وکو کچن مای نهاتی جوان نها داهول و زرنجی هی بگوونده تیلی خستن مثلا دو گوونده آود افتشت هی مثلا نها هون بیج ما مسته در باندنه یعنی پرورده کرن جبو حركات جوفندي هم بير مثلا داهول زرنا هم فيري واجي بونه شخوا نها بحث نكر يعني شخوا روجا كيم جوفندي كرن روجا كيجي ام عادفيم دبن پرورده عادفي دبن وكي ايقاع يعني جرك حرتم يعني جوهما ايه موزيكي بش بر جوفند قش يعني سر موزيكي ام دكن بله موزيكي جوهن البر دكن مثلا او نا حاضر جوارتين يان هم بخوت شي دكن هم بخوت شي دكن موزيكا وي يعني هم حاضر جي هي يعني وقتا موزيكا وي زلال او يعني بلي. ام سر دكن يانجي ام درن تسجيل دكن وام سر جوفن دكن قالك باشه براستيجي بله الفا شاگردین و دمی وان وقتی وان چونو هاتنین وان همی تبخوا پیراد بنه بری راست تجی و روسیل جهاد وجی يعني زارو كان پرورده دکن مینا ماموستا مثلا عاجزی وانا او هلبت وی درکوین لی چونو هاتنین زارو که همی وقت افگرا چانده عربی وان تشتیوان هاتشت هنه حرتش جمع متوفرة إجعالي عربي ما درن زاروكاتين يعني هن زاروك هن بيجن إجدر في حسكي مثلا بيجن خربة جاموس صفية أفتشتي ولو يعني عربوي هر تشتكي أري ويعني أم پروردي خو حر دروجة أم دبن ما حفتي ذكر دروج إجبركو دبستاني وان هابون أري جبروا له يانا أنا أمي يعني
حفتي دي سيرو تشارو اكيد امي تشيكن ام داني سبها دي تشيكن اري تفقرا چاندو هنر يعني شبو زارو كان تشكي جلكي واش يعني نهاد دمي دبستاني جدي زاروكا بروفي خود كرن اري دهاتن متكر اني سبتيده رجع عطليه واندم بروفات داون جلكي واش بله روسل تجي بيجن تمنى كيبچوك دست ب گووندێکر ئەس بارم تەستران وەڵاژی دەگوت ئا نەدەگوت بله بس انه از تيد نطولين يعني از جبري دد گووندێ دەبووم بس انه محاودو دکردن ئەرێ بڕاستیژی کارێکی پڕ باش هون دکن یعنی گاوا کو یعنی بڕاستیژ هەگە دو زارۆکا jî mirov perwerde bike girêdayî tevgera çand û huner û hîlala zêrîn gelekî başî hem gelê me û civaka me û malbatên me jî nas bikin çand çi ye çand mesela çi di nav xwe de dihewîne çand em bêjin ne karekî vala vala ye yani bi rastî jî ji strana bigirin heta nîşan û jî gelekî baş rol tê lîstin ji ber got hinekî heta niha jî adat û teqalîdên berê em bêjin عيب وشتشر متشتنولو كم مايي يعني دنافا جواكيده لدي ساشي بالصايا جوان مينا وبراستيجي كويرو دبن ماموستا وخديل زاروكا درد كمن ومالباتا جي زيارة دكن او قالب جي وري اشكنان دنافا جواكيده اسباورم نهال باجاري حسك شخو بيمانغاها بلند يا جنجي وبويه هون درباسي وربون درن زيارتي وان وشخو اندامك مجي تبلي ويدكيبو بله شاگرد تاوره وشاهي جي تشيد بجاليه وان ام دعوة بن ام دريني بله بله امش خو نها جي دوسيك ما هي مبهب دوره ليك هدار تماشا بكن وامدي سافجرن خلقا خو پرتوکا بندر د نامبر سال 2015-2019 ده لگرتیگه هاتیه نویساندن. خودی پرتوکیجی سیاست مدار و نویسکارا کرد دیبا کسکینه. پرتوکا دیبا کسکین یا بناوی بندر جنوتو دو هلبستان پکته. هلبست با آواین هلبستین کلاسیکی هاتنه نویساندن. وینه لسر پرتوکیجی جعالیه گرتیه که جنبه هاتیه خیز کرن. Gelê Kurd dîba keskin salên dirêj serdika siyasetê naz dike. Lê li kêleka xebatên siyasetê her timbala wê li ser wêjeyê jî bûye. Dîba keskin di sala 2014 de li erdîşa Wanê di hilbijartinên herêmî de bû yek ji hevşaredara Erdîşê. Piştî ku qayîm avêtin ser şaredariyê ew jî hat girtin û heta sala 2019 di girtîgehê de ma. Dema di girtîgehê de bû pirtûka xwe ya helbestan a binavê bênder derxist. Tevgera jinên azad têja û siyasetmedarê jin jî li Stenbolê dema dîba keskin li girtîgehê de hat ragirtin, danasîna pirtûka wê kirin. Dîba keskin heta niha jî hem li aliyekî xebatên xwe yê siyasetê dimeşîne, li aliyê dinê helbestan dinivîsîne. بله تماشاوانی می هجا مال دوسیا جی گهدار و تماشا کر امی وگرن دیستا لگل مهوانی خوا و صحبت تاوان و نرخاندن وان لسر گوونده بله پیمان جارک دنم ورن جمته پیمان نها شخوا افسالانو براستی وکو گووند و پیمان و ماموسته و چه دایی برخوا مثلا پلان سازین و نه چه پیشکشی گل بکن لگوری هنر خواندنی و اقواس پرورده هند بینن روزانه جی براستی جی کده که گلکی مزن جی هنددن لی حاضریه و چه هنه مثلا دنوا دستی و دن
براستي جبو جوفندي يعني ام دخوازم تشتكي يعني غريبة ببن يعني جبو مهرجاني شخوا مهرجان جيل بيش ياما هي حرد صالة جاركية مهرجان شاهي يعني جي نوروز وام هردم يعني ام دخوازم تشتكي ولو بالكيش ام بيشكيشي ملتي پیمان مهرجان گوچه دبن یه گوونده یه مزنانه یا اب چوچکا باشقا چه دبن نه اي زاروکا مزنا جي تشيدبن اي جوفندي شحال وشخوا اي زاروكا جي هي حمي بش مهرجان و نها مهرجان مزنا گل دار دکوین تبخوشی تی ناف ده بگیره گلکی باشه هم دبی ماموستاجی و هم دبی يعني اوجي راستيجي گلکی باشه الرسل انها پیمان جی گوت مهرجان ازاروکا جز بارم هنه بله حاضری خو هوش نها دکن لا هي ما دس بينا كريه يعني ما دس بيبكن هين مهرجان بيشي لي نقلك ماي گلکی باشه الفا یه و پلانسازی و وکو خبات زاروکا بیجن شاگرتین بردسته و مثلا اونه چه بکن افصالانو اونه چه پیشکشی گل بکن راستی جبو زاروکان ام شاهیا اللي كان دامه تشيدكن كان هنر ام شاهیا يعني جوار تشيدكن جبو هم كيف اوان بي يعني هم گلکی باشه اري حسكرنا وان جيري و ام يعني ام دس بي بروفات ابكن جبوكو مهرجان زاروكان براسي او مهرجان يعني جبو زاروكان قال كي جرينجي او يعني او كدا خد بين تاليد اري او حسكرنا خو يعني او تعب اخو دوي مهرجاني دك شتيد بينن يعني براستي گلک جارا از دبینم زاروک راستيجي روبلك بر باخجن بري راست يعني دربيسيه جي ام دبينن مثلا قاوا كوت جروبك جواتينه دبيجي كابسترينه يعني جبوه مايكي وجو بقرن دستي خوا ياجي جو دركب نساس صحني بري تشقصي بهيجان وام بخاجي ولوبون بيمان تبخاجي ولوبونه راسل تجي البا تجي ولوبونه واز بخاجي وابون يعني راستيجي دركتنا على الساس صحني خيالك يبرمز قلكي جوار جرينجا وهر كسك نكار دركب ساس صحني جبراستي يعني ويجه صارتي بقرداست ام بيجن وي هستي وتشتهري خوش بالا مروف دكشينه يعني دماكو يك بكردواري اخو دردك ساس صحني وبحزاران جيجل لمرتها ما شدكن تشتكي جلكي السربلندايه تشتكي جلكي بيروز براستيجي جبويجي زاروك دوي كيفي ده مزند بن مثلا ها بيمان قد جي زاروكاتيا خود حتى نها جي يعني دوي هستي مزن بويه جبركو تجاري نكار دف جبر دجي خيالي ويبو مثلا تشتهري خوش تمو دايم ام دبيجن خيالي مي زاروكاتي جو ايرو بيكات مثلا تشتكي جلكي خوشه تشتكي جلكي يرنجيجي او خيال بيمان لجم حمي زاروكاجي هن بطيبه زاروكين كورت گلکی پاخجن گلکی دلیوانا خوشکن حسكرنا وان حيوان خوشکن حتى گوش مروره براستيش دست مروره چقاسی مروف خودی الوادر كذا خودي الواتر كيف بري اوي گلکی باش به يعني از دبيجن الوا چقا زحمتي زارو بكشي نجاليه مالبات يجيده گرك ام وكو الفا وكي روسيل وكي بيمان او سينورانا بشكينن بري راست يعني جبر زارو كما هيجان امجي ولو دكن امناهي لن اف يعني دردور تعدل وابكن امواتينن بالي خود يعني كومك باش نتني جوفند ام تشاندي دبن كومك باش اني زارو كان باش رسم باش وينا باش جوفند باش شانو يعني قالك ببشي زاروكا الجمع هنا يعني خاص ناس د هافيني دي قالك تشاند يعني قالك تجي زاروك دبن بيمان نهال الجموة ام بيجن بشي ما مستقو زاروكان شاقطا فيري سازابكن او جهننا بري راست مثلا جانام دبينا راستي سازي وان لسر مليوان بري خاددين تفقرا چانده تشتكي قالك خوش براستيجي اواجي قالك بيروزه او جي يعني تشقاسي ديساز دبيجم ام وازاروكا خودي در كيفن چان دامي كردي چان دك قالك دولمند نها قالك عالما دجمنان چان دا كردات زيتن مثلا قالك جارا ام دبينن
لگلک دفران گوونده کردا بخوا برنه و کرنه آخوا مثلا هون جبو و چه قاسی هولدان دکن پیمان چه قاسی برخودانی تکوشین دکن حتی گون قاربن چند آخوا قزنج بکن و نوالا پی عالمی درخینن بپاریزن شخو ام جي قال لك هولداني خدن جو ام فان جوفندي خب باريزن چاندا خب باريزن حياج ما بيجي يعني امي باريزن وامي تشتكي راس امي بيشكشي ملتي خو بكن بكردي بله براستيجي ام قالك كيف خوش بون ايرو يعني هاتنا وصحبتا لقال و هون جي مينا ماموستانه شاگرتانه يعني براستي قالك جرينجش بوما ام سپاسیاوا دکن ام دخوازن هاجی گوتنی وی داوی بگیرن آلوا گوتنی تی داوی جبو تماشاوانی ما و برنامه ما چنه و چه دخوازی جمال باتیم زارو کار به تایبت چه ببیجی؟ تالی دارن بیشتر ام سپاسیاوا دکن لسروی خلق آگل کی خوش بو براستی ام جمال باتی خونی زارو کارد بیشن یعنی زارو که خوبشین چنده جیه کی امان جیه کی جیه باو کالای یعنی ام چنده خونی کردی پیش کش دکن یعنی ام فکر زارو که ما توی سر تلفونا سر افتشتی یعنی اوی کوش بیشن دولتی جدر و درت کفن امواتینن یعنی ام دست بکن زیارت مالباتا ام وابینن پروواتا ام بهلن چند آخوا و چته باو کالی منی بری گشتی بیش بخینن. بله گلکی سپاس. رسل گوتن تی داوی چنه؟ ام سپاسیاوت کن و مدعوه کرج بیدا. بله گلکی سپاس. پیمان تهری داوی چه خواهد بیجی یعنی وقت بانگوازیه کی تا جمال باتن زاروکان جبو تفکرات چاندو هنر جبو یم بیشن بشه زاروکان گوون ستراندیلان شخو ام جي سپاسیاوت کن گو اف در فدامه بون میوانی و ام جي ام بانگ حمی گلی خود کن گو ورن ام بهفر چاندا خو باريزن چاندا خو البيش خينن ام فلكلورا خو درخن البيش شخو يعني بي چاندو هنر يعني هبونا مجي ويتنا بزماني مجي ويتنا بحردم يعني جركم چاندا خو باريزن بله گلکی سپاس شخواه چانده بپاراستن حتی گو کسین مینا وهبن براستیجی و حسگریه چانده بن و حسگریه گوونده بن بطایبتی تشتهری مهم اوک و ام بخواه جي خباطي خو حز بكن تاقو ام بكاربن قزن جي بكن و باندوري لنفشي نوهاتي جي بكن قالك سباسيا ودكن جاركدن ساعات وجهي خوش ببراستجي وتخسير جي نكر امد ضد جي خاطري خوش مهواني خوش جي بخازن وجي تماشواني خوش هجا جي بخازن بله تماشواني مني هجا ام قالك سباسيا ودكن قو حيابك يلي جي والما قهدار وتماشاكر ام دفض قشتن داوية خلق اخوا ونيل هيفيا مبن حطاني خلقك ديتر بمين خير وخشيده ورد خازه آواز جینه سرک دی خازه دای که ویله